Mahae a maqheku a ballwa palong ya ao a lebelletsweng ho etelwa ho bala baahi. Lehaeng lena basebetsi ba census ba ne ba sa bonahale ka bongata. Le ha ho le jwalo, Stats SA e re palo ya baahi e tla phethahala ka kotloloho. Projects such as the census and where you have the biggest mobilization of resources in peacetime, there will always be some challenges, but it's nothing that we haven't anticipated. We have anticipated, for example, that COVID-19 might be affected at the project during enumeration, and we have put measures in place to ensure that both the respondent as well as the field worker remain safe. We are fairly confident that we will get everyone counted in the census. Edward Porter, a dilemo tse 72 o kgothaletsa maqheku a mang ho nka karolo. I think it's something very, very good. So everybody knows how many people are in South Africa and how many of them are really South African citizens, not incomers. Basebetsi ba ka bang dikete tse 3 ho phatlalla le Profense ba tla etela malapa a fapaneng ha o santsane ho lebelletswe hore ba bang ba tla hirwa. Ke Katleho Mrapela, SABC News, Kimberley. Bahlanka ba palo ya setjhaba ba ne ba tswile letsholo ho qala ka palo ya setjhaba fela mathata a network a ile a diehisa ho qala ha mosebetsi. As you know, we think maybe load shedding and that we had a bit of technical glitch, but we had a bit of a network problem. But I think somehow that got resolved because now we are able to work. Kamora hore bothata bo rarollehe ba bang ba baahi ba boletse ba ina le tshepo e kgolo ka palo ya setjhaba. I think it's very important for us so that we must supposed to be counted, and then you must supposed to know how many we are here in our country. Bahlanka ba dikete tse 13 ba balang setjhaba ba rometse ho phatlalla le Profense ya Limpopo ho etela malapeng ho qala kajeno. Ka go le lengwe Mmuso wa Western Cape o dirile boipiletso go badudi go shoma mmogo le bashumi bao ba balago setjhaba se se tla thusha go ba tšhelete e swanetšego ya kabo ya ditirelo. Bahlankedi ba toropo ba re palo ya badudi e oketšegile kudu go tloga ge go balwa batho la mafelelo mengwaga le 10 ya go feta. Profense e re ge go ka kgoboketšwa tshedimošo ye nepagetšego e tla thusha go aba didirišwa tše bohlokwa ka tshwanelo le go hlokomela mabaka ao a dira batho ba huduge. And it's very likely that the populations of the Western Cape and the city of Cape Town have grown at a rate far exceeding national population growth. Last year we had 19,000 extra learners over and above what we planned for the year. Lenyaga e tla ba le khala mathomo batho ba balwa ka go shumisha marangrang a dikgokaganyo. We have a particular strategy to tackle our high-risk areas, and that is to sweep the area. So we move in teams. We don't send individuals in. But we do get a briefing from the police service every morning on possible hotspots. Tona kantorong ya Presidente Mondli Kungubele o file sehlopha seo se balago setjhaba thego ka boemafofane bja boditšhabatšhaba ka Cape Town. It became important to accompany our team to say to our people, even their political leaders are in this game. We are yearning to see the president enumerating, the deputy president enumerating. We hope to have that arrangement. Bashumi ba etetše mafelo a batho bao ba hlokago magae, dipetlele, dikolo le boemafofane bja boditšhabatšhaba ka toropong. Re sa le mo lenaneo la go bala batho la ngwaga wa 2022 le gare le a kgatlampana. Mafelo a bjale ka ditshokollo tša ditirelo tša bagolegwa a tla fiwa šedi e kgolwane. Go tla netefatšwa gape le palo ya bagolegwa bona ba tla balwa gabedi ka letšatši bjalo ka karolo ya mošomo wo o dirwago ka mafelong a. Tshedimošo ye e tla akaretšwa go dipalo tše di nyakegago. Se se ka thuša le go kaonafatša maemo ka lefelong la bagolegwa la Wood leo le nago le bagolegwa ba bantši le pitlagano. Gape go na le mafelo a mangwe a mohuta wo a 42 ka Western Cape. Now, where we fit into Stats SA, it would also assist us in terms of our planning and our strategies, because when the majority of young people are in our correctional facility,
it says we must develop and improve our crime fighting strategies in the communities. But it also says we may have to build additional correctional facilities. Maikemišetšo a go bala batho ga se fela go lebelela palo ya bao ba dulago mo nageng e fela se ke sebaka se se botse sa go thuša mmušo go beakanya merero ka tshwanelo. We don't actually go into each cell and do a head count. They have very good administrative records. As you heard the commissioner say, they keep record. And the system, we provide them with a very special questionnaire for the census purposes. Tshedimošo ye e kgobokeditšwego e ka thuša gape le kamano a go thibela bosenyi kudu ka mafelong a o aparetšego ke mathata.